Pemirsa kewentenan penumpang mewah pelinggihan, sane ngeranjing ke Bali ke kantenang akeh, utamanya ni ritat kala arus mudik lebaran. Anutin saking data posko ASDP saking 3 Maret, kantos 5 April kalih tali selai, sampun penyatusan tali diri sane ngeranjing ke Bali. Sawetara satak talian diri kauningin sampun ngeranjing Pulau Dewata ngelintangin jalur darat mewah laut. Wilangan enucap atengel saking kata wilangan mewah pelinggihan sani medal saking Bali ritat kala arus mudik lintang. Pameka sering periode arus mudik saking selikur kantos 12 Maret nyang renyepi data nyinayang panglimbakan ke Dere Bali dahat ageng inggih punika sama talian diri sane nilarin Bali. Raris kuentenan roda 2 pitung dasa talian unit, mobil keluarga pitung likur talian unit, bus 5 talian unit dados nyane penyatusan tali unit. Wilangan enucap pekantenang pinih anggeng selami 3 warsa ongkuran, rumasuk ring kuentenan pelinggihan sani nilarin Bali, ngelintangin pelabuhan Gilimanuk ritat kala arus mudik. Selanturnyane arus balik ya diastun sampun nincap daweg ukune lintang, nanging ring pelabuhan Gilimanuk kepanggih kantun memarki antar. Selami 3 Maret kantos 5 April, pergerakan kendaraan saning ngeranjing Bali kauningin sepeda motor 3 sekian unit, mobil pribadi 6 talian unit, bus hiu ulung ngatusan unit, raris kata wilangan nyane, rumasuk truk kantos 6 talian unit. Ketarkayang wilangan enucap sayan mawawah, ring galah liburan kantos ring wukune memarki. Surya Dharma, Bali Pos Nguningayang.